Kadarna, how do we respond to rejection, any depression, anger, blackmailing? Come on, see, blackmailing in reality there. Ngan puro na duna pikata Christian me puitan sian lap temo kan ko he puitala ni mi jang ko ai dilo pa he to mai ni dilo me khan dilo mo na ko dilo lo tang ki to kalai ma ni si kom ni mi to galo da to ni kaneng na how do we respond to rejection kung si ko tong question na ito ni reject mai to me ha explain to ham the pain mai karon the reject lo ko nang kum man kompina to me explain so kung hang lo bang na reject so me to me he nang ka ke ma le to lo nang the devalue so lo to ko ma ni nang the tina insignificant so lo me ko ma nang tong kai le zu na na nang tong si mi nang ka nang ko le lo me ko ma ni mai ka ro reject so ta nang da nang ni reject so na ko mi jang ko na tuk mai ai ro na ka khat mi nong koทุกไม่ค่ะ reject สมัยนั้นก่อนนั่งให้ตัวเองก็มากระตุ้น negative impact กันก่อนนั่นหลักนิจโจ้ตัวท่อนั่งตรง identity appears นี่ if you are not clear with your identity นั่งตรง identity เข้าสู่นั่งตัววิจารณ์ตัวเป็นไทยนั่งให้ตัวท่ามันใช่เรานั่งไม่ค่ะเราชาลล้อมแต่นั่งหลุดแบบนี้นะสิให้ก็ไม่เป็นตัวสวยเลยนะไอ้ภาษาคำตัวนู้กับมงท่าฮักดิซาแล้วก็ไอ้ตัวละสองละสี่เห็นนะสาวแม่ตาแต่มงไทยไม่ตาเรานี่มันตัวไอ้ร้านนะตัว identity นี่ไทยมาตัวไทยมีการตั้งนะสาวมวยละมงไทยนี่ส่วนนี้ก็ไรก็ได้จริงตัว identity มาเนี่ยนะแม่งขาร์นะตัว branded ฉลองมี identity ได้ทงเลยนะกิจการฮาร์ดภาษาคำตัวปรีราสุดยอดกันละตั้งกิ้งนั่นนี่หน่อยเจ้าเขาหัวที่กิ้งแล้วก็ตัวกุ้มตัวนี่ see I become I have another identity in what me somebody calls me นั่นน่ะมันใช่แล้วนะอันนี้ตรง society ลุงกูมีฮะนั่นนี่ตัวนี้เด่นนั่นนี่ตัวนี้เด่นอันนี้ปีปูรุ่นนี้ไทยมาแกอันนี้โรงเรียนรุ่นนี้ไทยมาแก society รุ่นไทยมาแกอันนี้ของจันทีลงมาไหมนะนี่จันทีลงมาไหมนะก็ที่มันอันนี้ให้ตรง influence ให้ตรง condition นี่สองไม่ตรงตัวลุงนี่สิก็มันจะแล้วนะอะไรเลี้ยงมันก็นั่นตรง identity นั่นเขาชอบตัวนี้ไทยนี่ Bible is very clear, efficient in it. We are God's children. I'm a child of God. Don't sing because somebody has written that song. I am a Christian. Don't symbolize the longer I serve Him, the sweeter He grows. I hate that song because it is not for me. The longer I serve Him, the painful it gets. The deeper you go, the bitter it is. The longer you serve Him, the greater sacrifice you have to make. The more you grow in Jesus Christ, the more you have to forgive. The more you embrace Christ, you have to let go more. It is not sweet. I was pondering on that. Maybe my approach was wrong. If I look at my relationship with Jesus Christ, in spite of all the pains, my English hands around that, I handle it. Now, new dong so many new bandiga, you never can call. Ban dong the womb, putting the round of Tyler Bizarra, new the Kalokam to me, Kalokina. He hate on perspective the Amu, and I hate on Bandong, Bagamu, the Zara to my call. Ani mo ko kapiyo may pwede na ina. Hey kazawa niya raw dong ngay kamay to. Kito ni dong relationship ko kung may tong azu ko mam sa nera ko ani to ko mazakalo bo. Ni kap ni may ngamot ko matino ilo bo. Ay ngam mga panditong punpulit li nga bang kung ata tiding lo bo. Ni pwede na ina. Hey boy kazawa mo ngayon ko. Oh, the better I serve, the longer I serve Him, the sweeter He grows. Ni hey the woman na siya. Mani dong perspective din Bible dong perspective bazawa diho ito meaningful story dong can you dong perspective bazawa diho that's why many people hate God. Atheists to be gropatuan Christian gropatuan de kal to be gropatuan Christian gropatuan de pastors naro kal gropatuan de ni Hindu puro na Christian dong kal to be gropumpan na wong le ni atheists wan po maga to bang to be no na rada thai me ko mo gropatuan no rada thai me ko de dong na kaba maga ra maga to atheists pa dong de kum bizang na Christian Isusu ng kaparaw na karamong to ni nai. Ni, heta kandi tong perspective ko sa awat.
ke rawo the Christian Bible from perspective ko zaw tho to me ngaran ne to me ko min jang to bi ko mami depression ne ko mla do ni na new rejection na to ko mla do ni na de ni to identity thong me to me ai ra bo nai rawo ra to ko lo ngam buwe to me kan ko na kham tum tan de ko jang na Romans ni no ni ra na pao ko ba tha ma bi pastor ko than no ni hai tung ko ta nung tung identity lang clear na di lo ni na ai khoi bu nan di ni sa to me yeah if nang Romans pa mo de Bible thai no me John Calvin ni sa Romans ko me Bible me ka kham to me di si ma hey rom me Bible ko to me di si nang hai ka kham to won ma sang ka rom mo bi na so mi da me na ka pa hnu za na nang describe so mo na ko me ka we me su we to ma in the same way ra wong ni za na ro ko me ko me tin ko ka si lo to me describe so mo na itu Bible ko ra ko ka lung na to bi na ko to me ba Romans ko ka ngwan mo ta thai to me na John Calvin sa ko ta mình rằng Romans thông mấy con này như personally ta bảo như có mấy ta tụng identity ta có ta tăng gì rồi đúng không? Nào ai ni hay quên rồi tụng identity realize rồi na mà có vấn đề cùng mấy vong mà anh có I know I'm very clear who I am. Na fasting là na làm tụng gần vong mà anh có ai có mình đi sung vậy chứ I know who I believe. Ni we don't have a relationship. Kuma ai cũng mà tan na fasting sụt đuôi mà sao ko ma ro fa relationship na kham tum tan na ni so ai da to the inferiority complex ma ya ai ko ma ko ni salom ni inferiority complex nang tong identity ta nam thai ra to inferiority complex ta kan bani ni ai tao kong me wai ta da bani thok mai tu me le ngai me tong relationship ko so bizan ko dating tong topic ko sa so bizan ko inferiority complex and nang tu me le ngai me kharo na tu me tan do ngam ge ta inferiority complex wo mane hey to mane tu me karon gai mi dan do nga ma da inferiority complex wo mane inferiority complex me ani dai tha ko ani da abuse mi na lai na ni atani gai me ka suna na la no ko atong senior bon abuse lo ta tu me pang de abuse lo ni sexual abuse ni bam ni ra mate any kind of abuse to me kan na kan complex ti lo na the complex is your inferior nang da nang da tining lo to me kum de na I have a inferiority complex na ni nas na de ta pa ne atung inferiority we to ko ta kan to ko man ko I mi tung experience in ta man de years we na I due ko admission phang dak to man ko atung college we ko I relationship nine to take my decision that tiap ni ko na de man ko ta UEF to my fellowship na yong ko ne he ga ta ko ma I have no worship to go involved so ta mai ma de mi to guitar है G D A को मैंने दिया तो था मैं कि तो मैं ना इतनी मांगी तो नहीं तीन मुँह बोते तीन लाम से तो तीन सुबह में जाता आए तो मुझको बांग करने कुम्बांग बोते लूर ना आता मिनिस्टर सोंग करने ना ना वर्शिप तुम लूर वो हैंकिंग ना अहो गाय में वो था नहीं हिम बुता है मगे बॉफिट तुम लूर मैं क्या बोलता पॉपुलर सुन पाएंगे ना है तुम वो इधर आता हिम थान मांग करने ना जिसु रुसाए ना I have cleansed them I can do the human with your word. Nang na you have to take bath every day. Christian means na do law tan ni na. Ani do law ni me Bible pa ma. Rawong tong lan king ma. Nang rawong tong lan king ma kila. Ni rawong la pa ma kila nang rim nak sira to ne. Spiritually nang se na confuse pa de nang da nang rim nang pa de nang long ni pom tan pa de ni nang ko ga me ko. Ke rawong la chu law de ni la. Nang kon than tia di law si. Na bu ma do di law he rawong la de na. Kuma atong sino way da raw atong latro luro him thalam mo ni na ji kuma mo ka hai lu ta I worship leads na so na 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 lu at kalai no me lu ta I worship leads na so na ti mi ho powerful zo ha ke ji mo ra ko mo man sai transformation lo ko do mo na ma I don't guitar plus si mi za na lu so tha so na ba mo ka man sai kap thaw ke ji kap lo na lung lai wo wei na na lung lai mo ra ni mo pa na Brother, come to you. I want to know Jesus Christ more. Mo ngin si angat to ni. Kung ba me na dan 2 minutes you are impressed with Zarena. I also want to be part of your team na about 18 girls. Gan room na the sat daw and 2 minutes na de. Worship team go involved with na. Malulin sa teng ngai ni ra na. Na thai ko to na than ba sam de ding malulin sa ko nin si. And hey gan ko ta they were my best friends. I didn't have boyfriends. Ko kan khaganai na gi to boyfriends I don't so mo na
hey tunagan that the samia they love me so much and they are such a treasure can you the apam mesna pam doni krista la thai mi to fasting so bani sun jam me raglumi bam ta bi tan jam me lu jam bani jam me krista kan so mi dong diu go ba me pan le ke kan lung ning dani ra ko kapri de lo to hey tong friendship ta apan di ho katat da na ra go special na ti la win si na I think ko thum budai hai 2 minute tan do o ma kan ka at the end of the day I realize ato inferiority complex ho ma na a relationship with wrong relationship word ma ge tu me ka ko ye atan do ngai ding to I bam de mo de ma ni bam si ni a kan ni bam de mo de ha mi bam si ka ko depends me to ke ko da si me ka se wo ma to kuma Timothy ko sa ko ma por na treat the younger sisters ni as your sister with absolute purity na sai tu me khata nang kai nai ta ning na than me ron thang ki nang treat so na sai na with absolute purity ni he tong relationship tan tu me ga me na me ko inferiority to me just disappear you grow together in the Lord and then he to nang tong panti tong transformation ta kai me ko the point na ke ani u tao church ko mo VIF time again ni tong church of context so tana nga sa man do lun sam ng koe wong the ni na zing ra na lun sam the ni mai do suan na mi tong opportunity the dating no heng lai ji ni na ga tana khan je nga ni to ani ni do ka si la ke na nai je la ta no we na do ka si na nai special na ka ta next sai ban da ani interfere so nung ka si ni on the me ho ai to relationship na nai ta nung tong friend circle na destroys where kuma nang dong outspoken so ni noi de ne ra ma de nang dong ga no wai ta nang khan la nu wai de ne ti nu wai de ne kuma so ma la wai na ke he tong absolute purity tong relationship ko ta nang nai di ta nang ta bil so la wai to na nang do inferiority complex ni ma pa ni na blackmail so ni ko ta ma ge depression ni ma ge anger ni ma ge ni it's such a liberty ko oh Christian so me ge he ga he ta ni ta sa ko ma ni tong char ga ta bil so ma tong si ni tong level of spirituality ro di kan kha buaya to kan ko ya ho kri ra lu sam ta na to ko ma suat ko ra sa to ko ma ni bong son ting ba me ni nai ni ma ni pu son ba me ni nai ni ma son ma lo me ma ko e su ta me ni nai ni pa ta me ni nai so this is the fact ni to sa di me ko pa na me za ba na mi he relationship tu me ga mi to ko ga ko to krista da thai ni ne me wo na thai la na mi ni tong spiritual leader ko ni importance the leader ga ga ni ta za la wai tho hai tong tu na ngan tong relationship krista ko ai me nai ni ta hi ta ni la ta wai tho ni ko ngai ni ni te so hai tong session ka nai da ai da ko ma ko lo